Yes, twongeye twasuhuze inshuti bakunzi ba Taratibu TV mwese tubana umunsi ku wundi, twongeye ko ikaze muri Taratibu updates zo muri aka kanya, muri kumwe na Jene Paul Museni Bonima nkuko bisanzwe. Reka dore mu Rwanda tubabwire ko amakipe y'abangavu batarengeje imyaka 17 akomeje imyiteguro yo kwitegura imikino yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi izaba muri Mata 2026. Mu bakinnyi 32 batangiye umwiherero, hazatorwamo 25 bazakomeza gutegurwa neza cyane kugira ngo bazabashe kwitwara neza cyane. Kandi reka dukomeze tugira no mu Rwanda tubabwire ko Rwanda Premier League iraza kuba ikomeza kuri uyu munsi nyuma yo kwakinwe imikino y'umunsi wa 12. Igasiga Polisi ku mwanya wa 2 n'amanota 29, El Merreikh ku mwanya wa 2 n'amanota 28, hanyuma PFC ku mwanya wa 3 n'amanota 23, Marine FC ku mwanya wa 4 n'amanota 22, ariko inganya n'ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 5 n'amanota 22. Kuri uyu munsi rero Rwanda Premier League iraza kwikomeza hakinwa imikino y'umunsi wa 13. Kuri uyu munsi tariki 26 imikino itegerejwe n'umukino uri buhuza ikipe ya Bugesera ku isaha saa 9 n'ikipe ya Polisi FC. Bugesera niyo iraza ko yakira ikipe ya Polisi FC kuri saa 9, kandi Mukura Victory Sport iraza ko yakira ikipe ya Marine FC, hanyuma Rutsiro FC iraza ko yakira ikipe ya Gicumbi FC, Gasogi United iraza ko yakira ikipe ya AS Kigali, hanyuma AS Muhanga iraza ko yakira ikipe ya APR FC. Kuri uyu munsi yategerejwe imikino igera kuri 5 muri Rwanda Premier League. Iyo mikino rero ikaba ariyo iza kuba ikinwa ku munsi wa 13. Hanyuma twerekeze ku mugabane wa Afrika, hari kuvugwa byinshi bitandukanye, by'umwihariko twigire muri Afcon ni byinshi rero biri kugenda bivugwa, by'umwihariko birimo imikino itegerejwe kuri uyu munsi ndetse n'imikino izakinwa ku munsi w'ejo. By'umwihariko duherera no hirya mu gihugu cy'abaturanyi Tanzania irakubita gatoki ku kandi yitegura umukino w'injyana muntu kabisa wa Afcon 2025 uzayihuza na Uganda kuri uyu wa gatandatu. Ni umukino uzaba ukomeye cyane. Hanyuma twigire muri Afcon n'ubundi mu mikino itegerejwe kuri uyu munsi, dore ko ari imikino myinshi kabisa itandukanye. Kuri uyu munsi reka tubabwire ko hategerejwe imikino yo mu itsinda A cyangwa se Group A, aho hari bukinwe imikino itandukanye. Reka tubabwire ko rero iyo mikino nta yindi, ni umukino uri buze guhuza ikipe kabisa ya Zambia ndetse n'ikipe ya Comoros. Ni umukino uraza kuba ku isaha 1:30. Nako kandi muri itsinda A ikipe ya Morocco iraza kuba ikina n'ikipe ya Mali ku isaha 4. Tubibutsa ko iki gikombe kiri kubera mu gihugu cya Maroc kabisa. Maroc iraza kuba yitwara neza cyane imbere ya Mali. Hanyuma Group B cyangwa se mu itsinda B, Angola iraza kuba ikina n'ikipe ya Zimbabwe ku isaha 8:30, ndetse ikipe ya Egypt iraza kumanuka n'ikipe ya South Africa ku isaha 11. Ni umukino ukomeye cyane kabisa. Iyi mikino rero yo mu itsinda B niyo iraza kubanza ku isaha 8. Angola iraza kwikina n'ikipe ya Zimbabwe, hanyuma ku isaha 11 Egypt imanuka mu kibuga n'ikipe ya South Africa, hanyuma ku isaha 1:30 ubwo ni muri groupe A Zambia imanuka n'ikipe ya Comoros, hanyuma ku isaha 4 Morocco ikina n'ikipe ya Mali. Akaba ari uko byifashe muri Afcon 2025 mu mikino itegerejwe kuri uyu munsi. Twerekeze ku mugabane w'Uburayi muri English Premier League, nayo iraza kubikomeza kuri uyu munsi, aho hategerejwe umukino umwe rukumbi. Ikipe ya Manchester United iraza ko yakira ikipe ya Newcastle ku isaha 4. Akaba ari umukino ukomeye cyane kabisa, abantu benshi biteze kuza kureba resultat zigomba kuza kuva muri uyu mukino. Ubwo reka tubashimire cyane inshuti bakunzi ba Taratibu TV, mwese tubana umunsi kundi, twizere ko mumeze neza cyane. Turakomeza kugenda tubana muri updates zigiye zitandukanye kuri iyi mikino. Reka kandi tubibutse ko ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 7 muri English Premier League n'amanota 26, ikaba irusha ikipe ya Newcastle baraza kuba bacakirana ku isaha 4. Ikaba Newcastle ku mwanya wa 11 n'amanota 23. Byumvikana ko ikipe ya Manchester United irusha amanota agera kuri 3 yose. Reka tubashimire cyane inshuti bakunzi ba Taratibu TV, reka babwira ngo mukomeze kugira impera z'umwaka nziza. Bamuri kumwe na Jene Paul Museni Bonima hano kuri Taratibu TV, by'umwihariko mu gace kitwa Taratibu Updates. Mugire ibihe byiza.